Alipun jam masih kau ni mana sakapanci, sinami kai pacapi, kai lumayan kicipi kana kunci, saya estaban baca kanya kai sama ngolami kujapi kahatung, kai pi concurso de Quichua, Santa Tostas puja kau nama recorrimos pakati muguring, estaban garinya kai centro lingüístico kanci sini manta masih Maria yang bercarinca esta waristi pakaring. I masa pacha takaripan kaya sama domingo punja pakatana kau nakali punja. Alipunja Mashi Alberto, Alipunja Tukuya Ilumang Uyachigantata Rikukuna, Uyakuna, Shikan Ayushaktakunapi, Kitikunapi, Otavalo, Kay Imbabura Marcapi Rimas Pacanacho, Cantón Otavalo, Cantón Cotacachi, Ibarra, Tukuishina Muyundi, Kitikunapi. Tukuikunamang Napaita Chayachipanchi. Hasta Wampacha Kakai, Pachagupi, Rixichispa, Kumbidangapa Munapanchi. Kay proyecto ñukanchik shimitami ñawpamankati chinajupanchi Centro Lingüístico Wiñay Kawsay Ukumanta shinakashpaka kunanga ñami kay concurso de Quichua paktachirinajupanchik concurso de Quichua y saberes ancestrales kayka Cantón Otavalopa paktarijupannachu shinaka kaytaka Ilumán kitillipimi kay domingo inti punchapi chusku puncha aymuray killapi 4 de mayo nipanchi. Chay punchapi mi kay Parque Central de Ilumán bi paktarijunakapan sinaka chaypami tukuykunata convidangapan munapanchik mashikuna tukuylla llaqtakuna ayllukuna Quichua shimita ñukanchik sapi kawsayta huyashpa ñawpaman katichikkuna ashakuta riqsichingapan munanchik imashinata paktaririn shinakashpaka kay inti domingo punchapika ishkay jornada nishunachu shinalayami llamkagrinchik kallaripika tutamanta pachapi Iskun pachapi kallarishpa 9 de la mañana ña kallarinajupash un concurso de Quichua y saberes ancestrales chayka concurso intergeneracional nipanchi imamanda kaypika tukuylla edadkunapa mitiapannachu participangapa ari shikan categoría kunata rikupashkanchi tukuylla edadkunapa tiapachun shina kashpaka nipanchi shina sukta categoriata charinchi. Habilidades de diálogo quichua y juego lingüístico kaika wawakunapa sukta watamanda chunga watakaman wawakunapa katinchi chaymanda habilidades de diálogo y quichua y juego lingüístico chata shina pues ñakuti shikan yachispa ña hatun wawakunapa kaika chunga shugu watamanda chunga picha watakama ari ama yapa wawagukunawan hatungunawan chimbapuranajuchu ashtawanga shu tandarishkagugachu kimsanikipi katinchi nishuncha arawi takikuna aranguayanakuna shinaninchinachu poemas, canciones, dramatizaciones de leyendas ninchi kaykunaka shinallata hatuncha wawakunapa chunga shuk watamanda chunga pusa watakaman paktarijunga shinallata ñakutiña kay hatun kuysa wambrakuna jóvenes kuna nipanchi shinallata tayta mamakuna adultos paykuna papash tiapanmi chayllapita poemas, canciones, dramatizaciones de leyendas shinallata kunambi jovenkuna tayta mamakuna Quichua shimipi ima tematapash hapishpa riqsichishpa shinchita Quichua shimipi rimangapa chaymi oratoria nishka kannachu kay oratoriapash paktaripan jóvenes y adultos ukupi shinallata paktaripanmi ña kay ñukanchipa hatukukunawan adultos mayores paykunawanga saberes ancestrales ñawpa yachaykunatami paykunawanga paktachinajush shinaka kay ruraykunami paktarijunga iskun pachamanda kallarishpa chunga ishkay pachakamanmi bichapashu chay rurayta chunga ishkay pachamanda ñakuti shuk hatun llamkayta ñakuti shinallata ñakayta yachapankichi ayllukuna maymanda paktarin watan nacho kay Ilumán uyachik antaka watan mi rurashpashamun kay juego ancestral de las tortas nishkata así ashaguta nara chay malispallata chay kaypika inscripción kilkarika masanta kapa chapanjo isallata ima karaykunata chagripan misarikunapa kay concurso de Quichua aplicush shinallata villachipanchi kay concurso de Quichuata manara yalishpa ari kay rurarikuna kay línea de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Payanapaywan paktarijo shinakashpaka kaypika tiapangami karaykukunapash ari mana hatun karayta ushapanchichu uchillalla karaykukunawan ñukanchimanta kamunanchi
rima kunata ña chay karimbas reconocishpa alikachispa riksichispa ashtawan paykunata shungupi munanchi nachu kichwa simita runa kawsayta shungupi hapichun shungupi sisachichun chaymantami paktachinajunchik kay ruraykunata shinallata ña kuti chay rurajuypillata imatata ñukanchika ashtawan enfokanchik kunan pachakunapika karaygukunapash ashtawan kichwa simita shinchiyachichun yachahuchun munaymanta ñukanchika materiales educativos wanmi ashtawan enfocarinajupanchik shinallata asha shuk complementario shinami kanakan nachu ari witsa wambrakunaka ashtawan materiales educativos kunata mutsurina kan nishunlla shimiyuq kamukuna diccionario kuna módulo kichwakuna ari shinapas ña kuti tayta mamakunaka wasipi ruranakukunata mutsurin shinakashpaka chapushka karaykukunami tiapanka ari shinakashpaka kay ña parteta concurso de quichua y saberes ancestrales ta ña paktachipanchik convidashpa ari iskun pachagupi tutamandapi tandanajupashunchik chaykamanga inscripción tiapangaran chay pachagukamanga ña concurso kallarishpaka inscripción ñana tiapangachu costo tiapancho mana mashigukuna mana ima constopas tiapancho inscripción ga gratis yangami kapan nacho mashikuna hasta wambachaka munanchi kichwa shimipi shinjachipakatingapa mana kaypika nima entrada nima kondanata nina hunchicho hasta wangarin munanchi tukuylla munashkakuna ushashkakuna shamupaychi Cantón Otavaloka imayakashpaka intercultural paskanchi nacho ari runakunapas kawsanchi mishukunapas kawsanchi shinaka tukuyllakunapami kan kichwa simita huyashpa rimanayachishpaka shamupaychilla mishu kashpa runa kashpa yana kashpa tukuykunapami kan mashikuna kunanga ñakuti kay torstas pullaytaka watan raspakatimun imallata kagripan asate hawaprisipay shinallata kay juego ancestral de las tortas nishpa shutichipanchik kay proyecto ñukanchik shimi ukumandallatami kay ashtawan bachaka kay radio iluman ukumanda ña ruraykunata sapiyachishpa katimushka kan sinchiyachishpa katimushka kan chay ruraykuna ashtawan sinchiyarishpa katichun ama chingarichun ashtawan bachakarin kay iluman kitillipas ña tukuylla ayllukuna llaktakuna ña chay karimbas ñukanchipami yuyashpa shungupi hapishpa kaypika llamkashpa katina kanchik shinchiyachina kanchik kamana wakaychina kanchik tukuy chay munaykunamantami kunan kay watapika ashaguta shu especial nishunachu shinalayami kan ashtawan bachaka kay Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ukumandaka kay ñawpa pugllaykunata ñawpa yachaykunata ka shinchiyachingapaka churana kan nishunlla kay registro del Sistema Nacional SIPSE ukupi churana kan chay churashkallami ña patrimonio cultural shina riksirishpa sakirin y shinallata ña wakaychirishpa hipakunamamba shutirishpa ima promocionanakawpipas ña chay karin estado hapishpa promocionashpa riksichishpa katinakan chay munaykunawanmi hasta wambachaka kay proyecto ñukanchik shimipipas yaktiyana parishpandika kunanga shuk imashinata ninchima riksichingapa munanchinachu kay proceso tapish imashinata katichinajunchi kunangupika ñami ña kay informacionkunatapish hatarichispa paktachishka kanajunchi shinashpaka ña ashtawan ña llaktakuna apropiarishpa huyashpa munashpa riksichinapash faltan munarin shinakashpaka kay juego ancestral de las tortas pika ashtawan bachaka kay sapi yachaytamir hatarichingapa munanchinachu ari mana pugllaylla kanchu runakunapa puglllaykunapika ni puglllaykuna ni llamkaykuna matushuykunapash tukuymi charin shuk sabiduría tanachu kay sabiduría nishkaka shuk ciencia andina siempre me kay conocimiento científico pi ninanda sapiyashka yachay pugllaykuna kan shinakashpaka kay 3 de mayo ta mashikuna ayllukuna wakinkuna kaninchi Santa Veracruz pa puncha nishpa 3 de mayo ta pero chayka católico manda religión manda imashkashpaka paltashka shutimi kan nacho
Runa kunapa yachaypika kay 3 de mayo ka Día de la Cruz Andina, Día de la Chacana. Imata chacana kan, imata cruz andina kan, kayka shuk hatun unancha, shuk hatun símbolo mi kan nachu runa llaqtakunapaka. Chay chacanapi o chay cruz andinapi mi tukuy runapa yachayta, yuyayta, shinallata pachamamawan paktarishpa, tukuy hawa ninchi ñakutikay cosmos ninchi nachu hawa pachapi kawsaq apukunawan paktarishpa, hamutarishpa kawsay pachakuna ta riksichin chay cruz andina ukupi. Chaymanta ninan muchurishka kan kay símbolo runakunapaka kan shina kashpaka chaytaka 3 de mayo punchapillami hawa pachapika rikuyta paktanchi. Ari ñuka kay kuyllurkuna chusku hatun kuyllurkuna chakatarishpa tianajun cruz andina tukushpa tianajun chaytami shinaka chay punchata hapishpa 3 de mayo taka kay pugllaykunataka paktachinchi. Chaymantami tortas pugllay ukuypika tukuy chashna kay cruz shina ari chakata shina pugllaykunalla paktarin. Ari chayka shinaka chaykunata riksichishpandi ashtawan tukuyllakuna pakta pugllashpayali najupashunchik kay punllakunapi mashikuna. Entonces sí sería bueno que haga una invitación a estas dos actividades que van a realizar el día domingo en castellano. Ari mashikuna shinaka kaytapash villachipashu ima pugllaykunallata ña kay juego ancestral de las torsas pika paktarin. Tiapanmi mashikuna piruruwan pugllaykuna perinola nipanchi, tiapanmi shinallata churu pugllaykuna, tiapanmi chungana pugllaykuna o bomba nipanchi, tiapanmi kulkikamayu pugllaykuna o banquero nipanchi, ari tiapanmi triquis tracas pugllaykuna tukuymi tostasma pugllana kan tostas moyuwa shina kashpaka chay tukuykunata pugllachijuypi shinallata chungana pugllaypi karin ña ashtawan mi campeonato laya ña hatun yashpa katijun nachu shina kashpaka ayllu llaqtakukuna ña yuyashpa shamupaychik kunanga ñukanchik kay ayllu llaqta kayshu ayllu llaqtawan chimpapurashpa pugllashpa rikuchishunchik nishpapash pugllanalla kapan kay chungana bomba pugllaypika. De igual manera a todos los hispanohablantes queremos hacer la cordial invitación para este domingo 4 de mayo en el Parque Central de la Parroquia San Juan de Ilumán. Se va a realizar 2 eventos súper importantes, muy importantes para los pueblos andinos en este proceso de la recuperación de los saberes ancestrales, en el proceso de la revitalización de la lengua quichua, en el proceso de la difusión y promoción y visibilización de la existencia de los pueblos quichuas en esta provincia de Imbabura. En ese sentido, en la primera fase de 9 de la mañana vamos a empezar con el concurso intergeneracional de la lengua quichua y saberes ancestrales. Intergeneracional queremos decir que pueden participar de todas las generaciones, de todas las edades, y para todos existen categorías. Estaremos receptando las inscripciones hasta el momento previo de iniciar el evento, ¿no? Es decir, hasta el domingo, hasta las 9 de la mañana. Posteriormente, en horarios ya desde las 12 del día, prolongamos o ampliamos ya con el juego ancestral de las tortas, y dentro de ello vamos a tener ustedes ya quienes están viniendo participando por más de 10 años que la radio Ilumán viene impulsando, conocen, ¿no? Existen diferentes tipos de juegos dentro de del juego ancestral de las tortas. En este caso la perinola, el triquistracas, la bomba, el banquero, el churo y muchos más. Entonces están cordialmente invitados domingo 4 de mayo en el Parque Central de Ilumán. Estaremos dando cumplimiento a estas 2 actividades importantes. Gracias, Mashi María. Es que todos los amigos que están visualizando quedan invitados para este día domingo 4 de abril al concurso de Quichua, como también al juego de tortas que se realizará acá en el Parque Central de Ilumán.